u pogledu toga da li treba ići u Evropu ili ne, ne postoji nikakva razlika. Kakav treba da bude evropski put Srbije, ne postoji nikakva razlika. I jedan od prvih i najvećih koraka na tom putu koji je do sada učinjen, a učinjen je čim smo uspeli da barem za trenutak uklonimo one prepreke koje su nam se nalazile na putu, je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je već doveo do toga da se potpiše niz dokumenata, od kojih je verovatno najvažnije pismo o namerama kompanije Fiat, koja omogućava otvaranje 12.000 novih radnih mesta. Za građane Kragujevca koji su dugi niz sada već godina bili u situaciji jedne ekonomske, pa neću čak reći ni učmalosti, nego ekonomske propasti, to je možda najbolji izraz, to je više nego dobra vest. Ja mislim da će takvim događanjima cela Srbija krenuti napred i približiti se našem idealu, a to je puna zaposlenost, to znači više radnih mesta, više stipendija za mlade, jer već imamo 200 novih stipendija iz Francuske i Nemačke. Do kraja ove godine bi trebalo da se ukine vize za putovanje u Europsku uniju. Prvi korak je već učinjen, znači ne postoji više naplata za izdavanje viza. Trebalo je dosta da se do ovoga stigne, ali ja i dalje mislim da je to tek prvi korak ka punom pravnom članstvu Srbije u Europskoj uniji.